Kalat ha upaya ba high mass lightning pole badon hayau musyang joai hajan ka office tereka mu deputy commissioner kala syah biang hakatayo baladap hadian bon ki senam bala sadum na kadau basniu ki bulb. Deputy Commissioner ke West Giant Hills Garrett Elnes Dykes ulayat ho baar kili ki projek balashna da ki karkhana khendo bilat hapo jawai kentup ka jingki yat kejat ba penya soy ka St Mary's Mazzarello High Secondary School bat ka Mirin Hills High Secondary School bat ka wepat ka projek de kalat hayau musyang. Haka jinga day baka jingki yat kejat nakadaw baka sunjuk wahet chnong jowai haus nam baladap kaladawa na udisi ban pan prano na marka bu jingma ya upat ba kumta kajing penpra kala sedang nadu ka mit jong ka khatsan tarik mentau benai bat ya ka benta babu jingma ladap ban penpra hakatayo baladap kumta halor ka lajru urisi uyat ho bana kalyang wahet chnong ka tempang yau musyang ru ulai kendu bat u kumta da ka jingshim khia jung u ki karkhana khendo bilat badon ha East Giant Hills kalala ban penshai biang shwa ka arphoi tarik mentau benai ka badai ka sngi dap san post nam ka jilla kejeng kuah apa lagi ni kual mencuat sana ni semen faktoris ajuai kita lagi kenya po buat penyesok ke Maxlow Martin Hills kamjok dia kini ke high tower flight we am policy office lakam cisnam di nak senjok jong tu het senong da wat persnyau ki wa kam penperano udah tayin ken em kejengma kamjong le ya keniga floodlight kham lu het nong yung ke tentang yang siang jawan mi di sini wa thau lat kamu prepare man be ka terap di cempor ini bahwa na do usnem apau kui lenter em bagi keniga covid pandemic rap speaker kam terjadi kat nusnem yang terkau kejeng dap si sampau snem yang ke Mekraya kita senyap kam nu suara kita dikut dap begini kam tekni ye kuman daga jengkre lang yang begini men fakri ku em apa dia kiwa ular berada expenditure yang ini atli ku ketupon le ki hiwa chna ki pulot na dong sedong kat ke maintenance lada ikian tahap ap ni ketika tahap ap ni ketika jingkat klay na kalian ke district admission uito ikani ke front line ni jadi jingkat kita maintenance nggak ada